myself, but for the people of Kenya and for posterity. Utongoi wa President Uhuru Kenyatta ambie kwithwa na uthu na muvia wa usilo makwani kuma mwakani wa 2017 itino kwitheka kwa mausungu makula cia usumbi mwakani usu katwa maundu angi maingi ala o ndeme ukonya kuthio vathukanu na miao. Wengine sasa wamejipatia mamlaka ya kutisha wenzao kusema hata mkienda kuamua tena mkirudi bado nitaamua vile nitataka. Ai. It is for this reason that I must remind you, Your Excellency, that you swore to defend and uphold the Constitution and the laws of Kenya. The Constitution, as the two multi-judge court cases held, requires you to appoint judges recommended to you by the JSC, which you have refused to do. Na ungu wa utongoi wa kavinda wa mwandu Philomena Betemwilo na Martha Koome wa oyumituke kuikwetheka kwa iseso ya kutoa isekula maoni ku Islandi vote ya BBI nigo mwambio wa ivyuvi na yo mwiso Vaisa Uthiata. If BBI were to be stopped, who carries the burden of choice? On whose shoulders will ethnic majoritarianism rest? And who will carry the burden of losing 30% of our national budget every 5 years due to the toxic politics that BBI sought to resolve? Kulia kuithia kithitu kwa asiliano thanthatu ni vatoneka kukokelia vyuvi indene ya kiuteti na kimiao kukonya utongoi umwe wa munene wa muvea wa usilwa makwani va Kenya mwandu Martha Koome thini wa mithenya mivuthu ila yukite. Dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma vanza wa miako ya koti wa ilovyu va Kenya wa Supreme musini munene wa Kenya wa ilovi nye Neto Benjamin Mwaka. Uwau wa sukali ni kati wa mawau alamethitwe mayikathia muno kati wa enenthi isioni kivathukanio. Yu Minister wa uima wa mwisilikali ni ya kaunti ya Kitui, Dr. WINAKE ni waweta kana kuyanana na ukunekili uwausu nukutwa andu aingi kana nukwata andu aingi kaunti ni ya Kitui na bala waweta kana muvia usini wiki te mawalanio alama ilite kukitana na uwausu wa sukali na kuambatwa ni thakame onakwithiwa uwau wa corona uende na ukusi wa vandhi ya Kenya. Onesmus Chalo ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Andu engi kuma va kaunti ya Kitui ni matiwa ni thayo na ange kwikala na Mauvoo masukali na kwambatwa ni thakame. Uwa wetwa ni Minister muviani wa uiti va kaunti ya Kitui Dr. WINAKE toka vindane kalo kunena na kameme kaka Mutongoi TV winene wasikana Mauvoo alama nethitwe menya masi andu va kaunti ya Kitui no wa malaria na amweto inge kutiwa ni thayo vindane ila mekutetheka ende anekia walanyo wa kukitana na mwisho wa Mauvoo ende kwa oyuyu uwa sukali na kwambatwa ni thakame ni Mauvoo ala mekinyete muno va kaunti ya Kitui. And I can say to date maybe ingekuete back like malaria nitumina ni tena ku eradicate. Now it is nearly less than 1%. Amwaitu alame usia ameukwa maisia we are at less than 2%. However, kila kivo ni kwithia ainge methi private clinics ila si andu ala quacks. Nundu wa kwitha methi matavitu politicians yo matavia kana sivitali sia public tinzio na ila mathi private clinics niko maguka mena meizio na magikuya ku kwa ukitumichu na twenengo twetula mete twina isu reproductive health ni unga niende nesa mauwela matala kwitha maende Kitui ala methi ite metu thinya muno ni lifestyle diseases mauma hypertension na mauma sukali na cancer. However, uiti still no wende no itula muyani no itula wailite. Ni tuende na kwina ndawa na kwina madaktari mainite. Teka yu tuweta wa corona. Minister woni waweta wena serikali ya kaunti ya Kitui nimekita walanyo wa kukitana na Mauvoo ona kwithia uwo wa corona wende na kumathingisa. As I've told you now, we are picking up on universal healthcare and soon we are going to start rolling it out.
and we require a lot of support, especially capacity building and also support supervision. But what we have done now today is very great because it's going to come along the vehicles to support in the supervision of whatever progress we are going to be making, so that we realize our vision and also we realize what we are going to do with the universal health care, taking health to the local mwananchi wherever they are in Kitui County. Uwo wa sukali notonya kukwata mwene waku ethia ini silindi na vinya wa kusunga kithimo kila kiane cha glucose ndini wa thakame yaku na ane mama wona nyoma uwo wa sukali kwithwa na kikonde kinyau kwithwa na wauni wa kila isa o ndumwe na kuma kwithwa na kunoa kwingi o ndumwe na kwithia na itau ite kuvwa kwa metoke nawo uwo wa kwambatwa ni thakame notona kwisuviana nawo kwisila nzia eka kutumia monyo mwingi leune waku kwika mazoezi ma kila muthenya kuolanga wito wamwe kweka kutumia sindu ta skala o ndumwe na kuolanga unywi wa nzovi andu ingi va Kenya ni momba nani kenda kunengo mauvundisyo yulwa kwisuviana na Mauvoo memo isyo. One of the things that we see about a chronic illness is that, like diabetes, when you diagnose a person with either GDM or DM or BOH, there is a potential, possibility of getting certain emotions that are very hard to control, that may end up actually causing this person to become depressed and get into a psychiatric state. Uwo wa kwambatwa ni thakame no wa kisukali timo uma kukwatanywa indi ni maomo manana mekalile ya kila muthenya na ningi no wisuviane namo ngiripotea Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa Kitui nye neta Onesmus Chalo. Na indi no twisuviane na Mauvoo amweta asu twatia nyamulo ila yikitwe nikena kwibetangana na motu yendeani kana andu ni momba wa kibabukanyo indi kiu kwa amwema enendi makaunti ya Masaku alamethia na mamutha mamwanya kiyamasi ya kutwaisya mikalileo nambe thini wa kilungu kitu kimwanya muthenyani wa umundi mwandiki witu wa Mauvoo Daniel Mongela ni utumbani sengi wa yimwanya yulu wa andu mena mamutha mamwanya indi mikalileo ni yendeo taya andu ala angi ni na nindini wa kilungu kitu chambe change waino. Kuma kioko nginyaswa igakome kima makili ma Kenya kuma isione sikivugane countini ino ya Masaku ni makomanea musioni wa Masaku kielelo ni kimwe umanthi wa ilovia andu mamika yonthe mevo atumia na mwaitu onthe ni mekasite tandiku nikana kwikithia kana mikalile yo ovamwe na yasiana sio ni yaila. Wathi usu wa umanthi winitwe ni kila mundu unala mena mamutha monzu kauntini ino ya Masaku ni meyovete kavyu ukuli onamo ni kana maikithi kana maisha mo ni maendelea na kwaila nundu viti ni gwa mundu maisha menyo luti sazio ndoka tegemea unewa bana ba nundu tawa ni nasiana nisienda uya nisienda unywa niguo maundu ni maliukite na ndwa mena mamutha monzu kulika mawiyani mekivuthukanio kauntini ino ya Masaku nundu ngalama ya mikalile yende na kwambata kila kioko va nthi ya Kenya na yu andwa ni meelesya kana mikalile ya kiumuthi nditonyeka vate viti na umanthi ntondu ya ulemavu tiale kwikalamana nundu akwithwa tekalamana kikala tipoya poya ku mtaani andu matoza nai metwele kwa nai aingi mandwa ala memamutha monzu ni manyite kana wai ndwa ndwelo na vaikiasa kitemuthia na kwithiwa ngelekanenzio kwa ala angi matuite maleloni maivoya utethio kuma kwa enenthi ma kawaida kauntini ino ya Masaku. Kila ngwenda uthuthia andu ala me alini ilani ya ulemavu ala matona kwitethia mundu enda nutona kwitethia atumie moko make kwimanthia kaundu kake ka kamutetheria nthini wa maisha make mauni na kwisa utethia andu make etha Ngai no mwekete thayu.
utondu mwene kivila wa ikundi siandwa mena mamudhi monzu ukuelesya aingi mavodhia mamaleloni maumite kaunti ingi mutui unangi makauma nthi ingi na kuka kumwamba aivo va kaunti ya Masako. Alama voya Masako tima Masako ingi mo na kielelo cha kuvoya ni kutugithia aivo tatu ya lemavu nundo mlemavu no atone kusobya mbesa ta mundu ngi ula normal na atona kusobya mbesa no sio kwitha ayatia sindu sio mutethia ta kutaa kana kutandithia sindu sokoni undu nyenika na undu alangi meka thini wa kilungu cha keli na cha muthia nitutwaisya ukunikili wa kunena na amwe mo nikana kukwata uvo ukoliku. Kauntini ya Masako, Mutongoi TV, sito ya kwa ni Daniela Mwongela. Naindi ni uthuthio wianata kwa ala mekwasya kuina mawia na kana mombikite nesa kiwendi wa Yehova naindi ndwithia mo nimeuboya usuno uthuthio kwa kuwe musiaisya witu wa Mutongoi TV na yutu amakosa uthio muwanda tikanini tukathivasa nitusiokethetie. Ino ikavita indi ndeto ya Ngai ndikavita maudi wa Yehova Ngai nukwasha kuikendwa na kumwingi kwa kamba kwatiania na Reverend Lazarus musyoka kuma kanisa ni wa ATG musini wa Masako kila wachumwa saa umwe kuvika sailisi ya kioko aikuithia na ndeto yithayu ndeto ya Ngai va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. Goshen Medical Training College Thika. Ukwate course ya diploma na certificate ya Human Health Sciences, Applied and Social Sciences, Business and ICT na course ya Food Sciences ta, Nursing, Community Health, Hospitality and Nutrition, Baking, Technical Skills ta, Beauty Therapy, Business Management, Laboratory Science, Housekeeping and Laundry, Journalism and Media Production, ovamwe na theater technology. Ndivisi tu nisianie muvuko waku. Kimanyisyo kitu kina sindu sia kuyanya sia kusomethia na alimu maitu mavivithitu ya kunenga mumanyisyo na utuika ula wiyanie na ula ukwendeka umundi. Wamina kusomea Goshen no wiyandike we mwene kana ukatwika muthukumi ula ukumelelwa matani kambuni sionthe. Tuko ni esimo kwisila noti monza ile monza kenda itatu inya nyanya kana noti monza itano noti ile thandatu inya noti inya. Are you looking for a TVET-accredited college to enroll in? Do you want to translate your passion for beauty into a successful career? Linton's Academy offers you TVET-accredited diploma and certificate programs including skincare, makeup artistry, beauty therapy, and nail technology. Our world-class trainers guarantee quality education in a friendly and well-equipped environment for you to join the global beauty business. Join us for the May intake and learn about prestigious cosmetic brands in the world while standing a chance to work for our partners. For more information, call us on 0714 870 037 or visit us in Westlands, Ken Road Towers 3rd floor on the northern wing. Linton's Academy. Chadhe kenene Apostle Francis Kemeu oula musikali eudhoche chadhe ni cha kumbu cha wadhi wake mweu wa ukuse va kanisani wa Word of Faith tala kangundo wachuma ukite wa matuku thandatu mwei wa thandatu ngilile na miongwele nemwe kwambia kwacha kwa saa ile Solomon mkubwa
Wilberforce Musyoka, Kasolo, Eunice Chalo, Kateiko, Nyelo, Liz Fred, Zipora Eric, na producer kaka Jose wa MJV na aini onde makede wako Father Mesha Kaleli na atangazi onde mambaitu maitiwa chadhiki ililo moko ni Apostle Dr. Julius Kanabio kana Senior Assistant Inspector General wa polisi na atabania angi ndukatiwe ke nekenene Yesu ni vinya na utenyo wa bakumi wa witawe. Ni na udhocha ingi tuendanie imwe. Ekali makisio cha Katine na Ngomeni ilasi Matungulu ni kauntini ya Masaku. Yu ni maumia kiyocho kwa serikali kulikila na kumina ui na udhosia wa nzovi mbatane muthemba wa chang'a nzovi ila yuwa wa ute wa usi wa Katine. Ekali asuni maweta kana siana bingi ni utia masukulu kumana na udhosia wa nzovi yesu na vala ingi itumia wa kusunga na kutabia alame udhenga ibinda ilame ubithukiwa ni kana maikabikie na ukwatwa. Boniface Mutisia ni watumba ni siange wa isu. Ekali maisio cia Ngomeni ila ciasa mkaunini ya Matungulu ovamwe na Katine ni maendeno ulikuwa ni wia itina kwithiwa ui na uthosia wa nzovi nthuku muthemba wa chang'a cikathiite muno kisioni ki ona gutwika itina kwitha meta serikali kumatethesia kuvetanga nzovi kisioni undu ni waemie na yu mone masaniwe undu la mekwisa kuveka ukethia ona nitisito thitike kalandi yo obisine kwake kondu a chang'a ki na chang'a ni chaemie na ciana yu ilikite kendo ni kithuku byo ciana nini ukethia imwe ciale ya maskulu inge cietwa ikakoloke okiusu na nengi tina thina ona tike awaitu kuawa na kwio no munthi nyakabanga kwagwo na ngai aitaiwa ikaja unithoneke na kisio kijukila kisio kiki tuketha kijuki kitha kimbe lakini ila kyalikiloki nye ninauga nye mwene na nakola na nauma na nasia kuthembea satani ingi ndikahatata na misili ingi ndikasioka kwa une yenga ikiyoki na matei na kina thina ndia ciana cia icieke kwa amwe misio ye mwisoni na thina munene itina wa kwithwa amwe mekonanisie na ui wa nzovi kwa evinda yesa na yu amwe mayaisia kuma vo nundu ni cia iye na nengi no misirito na suna andu me family yakwa yonthe suonthe ni family yaitu kwa umu tulilikane na mujeki abiti chonthe chochote kila kituma undu uthela mwike yuchi ni kithele nundu ciana ni ciaiyeka nundu kana tatu wona tubitite yukana kuona kaka isukulu wiwa mwalimu aya sekele cionge wa chang'a ona kana asali kwou kindu chute boya ngai kithele na ngai yende na omwathi masovitio kundu kivathukanyo kwa kwiseseya ila methiwa ni maofisa ma polisi na kwivitha vo ila maende na kuthosia na kuua nzovi ino ciana mbingi ni ciende na kola masukulu na kwikonanya na ui wa nzovi ino ovamwe na unyui muthuku na ni kalite kisio kiki kithitwe na mathina maingi muno twambie na thina wa chang'a na chang'a chatwikie ni ta wau utabwa no isaithi ithita ekadima kisio ki na tatumia na tena ciana na esukuwe maitu ni tasani iwe titha na serikali tita yitha yivo kini kindu kitha cheneke na pala babikie chang'a yu pala kivikite chukite na mbela nthuku nundu ciana ku Ngomeni nilete sukulu pyu asa tevindani ya corona kisomo kiende na utambaika ovamwe na maundu alangi ma kisioni ki ciana imwe ciende na kutumiwa tasia kuweta ila maofisa ma polisi mokite na indi kumatavya ala maende na kuua nzovi ino matonye kwivitha kana kulika mumbeni maikekiwe mbeni na juke tha serikali joka ciana icio icio itumawa cia usisia na kana kamwone yake taba kaisemba twitha twingi
tungitwa ukoloka tungitwa ikata nitwa tumatwa yao bo na majuma nomba maitia nomboto na ithi andu kithekani kana tukurubu okuto uona tukurubu metiete misi makakia kwa una kwa ithi wana ngai ono muthitito na itha thina ni mwingi kwa ngai ya mwathime mayenda kusuvia na kwela njama thao masiana sio yuno maende na kumia serikali yose itambia ya ilangu na kumavetangia changa kila kiende na kuwa kisioni kikenda siana sio sithiwe sine vinda yololo twalilikana na bwetina nitwokie wesaithia nitalika o muno ngewa ya kyanga na talika muno wesaithia no choka chaoleka lakini cha leo thela kwa utekulio serikali la jibo nundu no yote kaila esi ciondo violate muno ichanga ciana ithanangika no thuku muno we uua na wo kinywa na kwanda ukinywa ithionthe no tatianene nundu iciana ni cito kwa uteyo kulia serikali itethesie ngali icu nikenda wiceithia nziawa cia unene cio cia bata ithie tiendete lakini na wame utiwa methe wa matepo titha tikuna wia mwao serikali yitha ithetia koti yao kauni meothela ichanga the other day pe umona kwiyo baba kubya kwakwa na anathikwa ona ciuma ile tindelu anywie na oka koma na komo imwe kwa utekwatia wiocu Matialio manzo viela meta wa usini na momande na kwananga kiwu kila gitumika nienende kwa kuninga indusio ovamwe na uimi na uwi kuma usini wakatine ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo nitawa Boni Mutisia na indi ningewa ya kumacha tusubinsia wa ya uni tuendeani kana umundi wi muthenya wa kusubia mawithi ululuko enethi makaunti ya Mombasa ni mathuthua kusubia mawithi ululuko na kwithiwa mayosa matambia makubanda miti uni kwenana na John Karanja ulani mungami wa mawithi ululuko skuluni wa Aga Khan kaunti ya Mombasa amanyiwa masukulu suni mabanda miti manaeli na mathesia mawithi ululuko Angelina Muse kuma kisuani nukutuelesya Muthenyani wa umuthi niyo nthi yonthe itania kana kulilikana muthenya wa mawithi ululuko skulu wa Aga Khan ba kaunti ya Mombasa ni watania muthenya huu vala amanyiwa matwa ICSS ya kuthesia mawithi ululuko na kuvanda miti maana eli nthini wa kiwanza kyo John Karanja ula ni muungami wa maundu ma mawithi ululuko nthini wa skulu cia Aga Khan ni wawetakana tavewa ili wa kuvundisya ciana kusuvia mawithi ululuko nthini wa maskulu ni kana kwithiwa na mawithi ululuko mailu ya msingi. Lakini kwa pamoja leo tumewaleta wanafunzi ili kuweza kusherehekea ama kuadhimisha siku hii ya mazingira duniani ambayo inaadhimishwa leo ulimwengu mzima. Lakini lengo kuu letu haswa zaidi ni kuweza kuwapa hawa wanafunzi ufahamu wa masuala yanayohusiana na mazingira. Kwa mfano hivi sasa watoto wa hivi sasa wameshikika haswa zaidi kidijitali. Wanaweza vipi kutumia mifumo ya kidijitali kuweza kueneza masuala ya mazingira. Ni waumia wetano kuya kalima kaunti ya Mombasa mavikie kusuvia mawithi ululuko na kuende ya kuvanda miti kwa wingi ni kana kwikithia kana ni mavikie kwa ile mawithi ululuko nthini wa kaunti ya Mombasa. Ikiwa tutaharibu misitu yetu sasa, tuharibu vyanzo vya maji sasa, tuharibu kila kitu sasa, na tunatarajia kuwa by 2050 ndio Afrika itakuwa na the youngest population. Je, itakuwa vipi kuanzia hapo? Kwa hivyo tunapaswa kuanza sasa. Tusizungumze tu, tuondoke maofisini, tuondoke kule kwenye madarasa, tuondoke katika nyumba zetu, tutoke nje, tuanze kufanya the call for action, tuanze kutekeleza kama tulivyotekeleza leo, japo kwa udogo. Kila mmoja akianza kwa udogo, baadaye nguvu zetu tukiziweka kwa pamoja tutaweza kutimiza yale tunayostahili. Peter Nyaga ula ni umwe wa ngami ma skulu cia Aga Khan wawetakana kusuvia kwa mawithi ululuko tawatho wa kila mundu kuma kwisiana na andu aima. Mazingira ni jukumu letu kila mmoja wetu, hasa hapa Kenya. Tuwe tukichukulia mambo haya kwa iwe ni mambo muhimu ambayo tunafanya kutoka kwa jamii, kwa kazi zetu. Tuwe tunahifadhi mazingira na tufunze wenzetu, tujifunze kuhifadhi mazingira
na tusiwe pia kutunza mazingira sio tu kupanda miti, ni ile tusitupe takataka ambayo inachafua mazingira. Ni wathuthi alimu mafikie kunenga ciana isomo ya uvandi wa miti cienini ni kana ciana veva ciithiwe itonya kuvundisya angi. Atafunzwa kutunza mazingira, wafunzwe kupanda miti sio tu kwa kusoma bali kwa kufanya tu. Wawe wakienda pahali ambapo wanaweza kupanda miti, waende kwa Ministry of Environment wasome vile miti inapandwa, na wapewe project ambayo wataweza kutunza miti na waone ikikua kutoka chini mpaka vile inaendelea, vile inamwagiliwa maji, vile inatunzwa, kama inahitaji dawa zozote. Tuyendeya nangewa ya kusubia mawithululuko ni kana kalima kisio cha mwala ila county ya Masako ni makwati aniana atongo ikibadhukanio kulilikana muthenya wa mawithululuko na otondo mwandiki witu wa Mauvoo Daniel Mwongela kutwelesani kana isesoyi yatwaiwa kiseseni cha polisi cha Kasolongo na Masi bala mabanda miti lelo ni cha kubanda miti ngili miongo thandatu isesoni kana iseseni ikibadhukanio cia polisi. Ngwatanio ya United Nation kuyo mondeni ya kwatania na ekali mama saku ukambani wa mwala kutane ya muthina wa usuvia mawithuluko kana World Environment Day ula utwayawa matuku 5 mwezi wa 6 kila mwaka. Chathiki chatwayawa iseseni cia polisi cia Kasolongo na Masi na vala mwene kivila wa kikalo cha mawithuluko ngwatanio ya UN Odolomas waelesya kana kilelo kinene cha muno ni kutungia miti ila yatemiwe na kuikithia kana mawithuluko ni matungiwa na kwaila. Today is the celebration which gives opportunity to remind us why it is important to have balanced biodiversity, less pollution and less affected by the climate change. And the protection of this, or the proof of this, is to put your hands in the soil and plant some trees, because therefore you balance, because the everyday consumption, what we are giving the impact, we can actually also a little bit comfort this. Oingithini wa chathiki kila kivaniwe uvandwa miti ngili 6 iseseni cia polisi va kauntini ya Masako. Speaker wa mbunge ya Masako Florence Mwangangi ni wonya witano kwa NND mavande miti na kusuvia mawithululuko. Trees here, and we've also planted trees at Kasolongo, and we agreed that this is something that should be a daily affair, not just to celebrate the World Environment Day, but a daily affair, especially in Machakos County. Uyuka itina wa mbunge ya Masako kwitha inavitukithitie mwiya wa usuvia mawithuluko walasika wa mbunge no ya Masako waelesekana kwithiitwe na mawaliuku manene thini wa mawithuluko na guyovo mawithuluko ni mailite kusuviwa ni kana kusuvia mathayu. Just about 2 months ago, the county assembly passed a law on climate change in the county. Many people will agree that there has been huge change in the climate. The last 2 rainy seasons have failed in this region. It would have been greener than it is now. And most of the areas that were semi-arid are becoming arid. So as a county, we already started a process of restoring the environment in this county. And that is why we passed that Climate Change Act of the County Government of Machakos 2020. Kumava kisioni cha Kasolongo ila yukamba wa mwala Mutongwe TV sita kwa Daniel Mwongela. Naindi tusubie mawithululuko ni kana twailie ona wima witu wa mwi. Makunia mana nyanya masukali na ala menalato wa silingi milioni ile ni mabikia na ubibu wa kisioni cha Mombasa twe umundi walaiseso yuyungamiwe ni Regional Commissioner wa kisio kiu John Elungata wala wasi asukali usu unalikileva Kenya ubadhukanu na miao Angelina Mose na elivoti ionde. Uvea wa usese ikaunti ya Mombasa we muamba na maofisa makodhui mawailu wa siendu kana kebs na movea wa kukola nyakot KRA na mevea ingi
ni matwa isia iseso ya kwananga sukali makunia maana nyanya ula wina lato wa silingi milioni 4 itina wawe kukwatikana ndukani nini ovituketi evinda yako tumiwa na kuliko va Kenya uvathukanu na meyao. Regional Commissioner wa Kisuani John Elung'ata ni wawetakana tama kuendeya na kuthukuma kwava kuvinda vamwe na mevea ingi ni kana kuendeya kukitana na sindu chati na ila siuli kwa Kenya kwanzia itemba ilu. So this now concludes our exercise and we can be sure that people are beginning to comply, and overall I think they have complied. But if they don't comply, the team is still existing, and this is a continuous effort, and will ensure that those who flout the rules are arrested and the product impounded. Ainena ndeni wa iseso yu ila yetwa iswe yo kwetuka kisione kia kibarani ni wawetakana sukali usuta wati alie kavindani kala ungi na ula wina lato wa silingi milioni 14 mwambioni wa mwako kuvevua. We are destroying 800 bags of sugar that had remained out of the exercise we had conducted, and we concluded by banning on 28th of January this year. And so today we are banning sugar worth 4 million. Had it been allowed to be sold in our markets. The previous month, the previous exercise on 28th of January, we banned sugar worth 14 million. Oingi Elung'ata ni wawetakana tama kuendeya kukitana na mitu ya kulikwa kwa miyo itaili iteva Kenya aiwetakana alama kukwatikana makosi yawa itambe ya kimi yao. And we hope that our businessmen have complied. This was what had remained in our small trader shops, wholesalers, small supermarkets, and so on and so forth. You know, the initial one that we did on January 28th was from warehouses and big shops and supermarkets and so on. But this was from small traders. So this now concludes our exercise. Ni wawetakana mivea isu yondeta ikuende ya kuthukuma vomwe kukitana na mituo ya kuwete enendi miyo itaili iteva Kenya. If you sneak in illegal goods, you'll be caught. And this is what we've been doing all along. We are here for that purpose. And that's why this team is multi-agency. You see there's KRA, there's KEBS, there is the National Police Service, we have the DCI, we have the SCA, and many other authorities, including those who work with us at the ports. Kenya Ports Authority, Lamu Port, as you know, Shimoni, and others. This effort will not relent. We will continue with it until we know that our businessmen are complying. Ngilivote ya kuma kaunti ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Naindi ngewaisu ya Angelina Mose ya ambao tunenga ebuso ingi tuambe kosa udhiumo wanda tikanini nitusokethete na Mauvoo ange thini wa Vilingi wa Mauvoo. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisya wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sya kusangongoi inyusa muluo yu bai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandini wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya Kisuani nginya musieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela ititina wa Vilingi kuvuvwa yu we makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio Devina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwata nyamukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika
siasa cia misiene. Mamlaka ni kama uhai, siku moja utakuwa hauna. Na mea kindu kithuku ngaumangwa kwa mitandao ni pepo mbaya. Lazima tuangalie mambo ya jamii. Lazima tuangalie the bigger picture. Wewe tengeneza kitu inaitwa Machakos 8, kuna US 8. Kile tunataka ni maendeleo kwa watu wetu. Nitahakikisha barabara zetu ziko sawa. Siasa sio kamba. Ekaine nene kigamba mutabionu ngwazi kwambua. Tuenda ukoma ni amesa ni ndeu twikya alipo ikwali. Mukona muthama sembeta twekilu kithoini kya Kalonzo na kwasa sawa. Ona kalalia twile bae ulumbo na ngamo tungia kibeti chake ni mwe kibeti tiki ni sana. Mbaka chuo cha Mukamba kisi wonzau. Siasa sia Kenya. Akina mama wetu hawana maji, vijana hawana kazi. Personally, Raila never talked to me about no kuyu kama na Nahuru. But when it happened, nikasema hallelujah. We need like a corruption and corruption commission within the constitution. Sisi we are hardworking, hatutaki handouts. Mr. President, even I heard you say you would be happy one day to see a woman president. Why don't you say it is charity ngilo? Ikumbi ya siasa ni kila wachumwa kuambia saa 3:30 sio tuku. Wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Kasewe koka kwasembanga ugeba ya koka na yukase iwe yangata ebebe na ino ndo tongetheka na yukazeketheka ndo mwana ndi chauke na thina kwani ya kitaini jaikana nondo timu waku na bungi wende ndio tabisi stress ni zokuwa ndo tameka timu uketa waseno ndo like kilabu kinene tamani yo kase ya hey. Nikenda ukwateka seta skiza tuni ya kuvinye star nyanya imwile star kenda thandatu hash. Ni na udhocha ingi tuendanie imwe nthini wa Vilingi wa Mauvoo. Speaker wa mbunge ya Masako Florence Mwangangi ni wakulia enenthi mabikiye na kwiyumilia kwa wingi na kukwata mbau iseso ila yende ya kubia ya itheka umia wa koti na ila inambiye kisioni cha Matungulu na Kangundo. Mwandiki witu wa Mauvoo kuma kisioni kiu Boni Mutesia na Mauvoo kwa uliku. Tanzania ya kuikithia uthukumi museo kwe mwene nthi serikali ya kaunti ya Masako yuniende na koza itambia ya kuolanga muya wa umya wa koti na kuolanga ilovia ila itumika kwi akoni mavya sala ila mekweva koti. Thini wa sikali lasi itwa iwe ni amama atongo evo speaker wa mbunge ya kaunti ya Masako thini wa samu kaunti sia Matungulu na Kangundo enende mumile kwa wingi kumya maoni mo na kunengane mavata mo kwi serikali ino ya kaunti ya Masako. Ukite osa mawoni ma mwene nthi kwa sindu ile chambe ni kindu kikuitwa tax waivers bill. Tax waiving ni kuwekea kotila kana kuwekea na kila kiutuma atuka kwa mwene nthi nundu niguo ni kwithitwe okuiwetwa mwene nthi ni waekewa koti lakini vethitwe vate muvangilio museo kuanana na meao kitumi nundu katiba ni kaitie etha koti ni wavetu kithua kwa mfano ila munekie ene nthi mana kulilwe mawoni yulu wa finance bill ya tuika finance act kana muya wa finance ulani wa kumithia ma license kwivithia atandithia etha koti usunu vetangwa mwene nthi ailitwa kulwa ingi muya wa siau. Mawathano ala manengiwe ni serikali ya kaunti ya Masako ta kuikithia utheu na witi museo no amwe mamulikwa nthini wa sikaloi. Utumani ula twakwata kwa ene nthi ni kana ni masisi uvo wa uthukumithia wa mbesa isu na nundu wa kuosania takataka kwi kwingita ku masoko kutwika timbo sanie na kingi mekuya muno ni meukulia masivitali na mumethe na ndawa na mayitha na x-ray na mayitha na CT scans nundu ene nthi measia mekilia mathisi vitali mayonelelwa private laboratories kana private institutions na ningi vauni wisi ni mbesa kwa uni makulia ketha ivatonyeka na ni vaile otonyeka
pasiwe ngaliko nisu ya ndawa hospitali na x-ray na CT scan. Mwene thiyu atumite metho na kutu kwithukise kana maundu ala mawetwa nimekuyaniwa ona kwithwa sokoni munene uende na uthengeya. Mwene nthiende na kuikithia kana maundu ala mewetwa ni masukumewa na kuyaniwa. Umundi twi kilioni cha kangundo tuyosa mawoni kuma kwa enenthi yulu wa budget ila tukito birukia mwai wa thanthatu nikita tumane mwene nthi na proposal myao kana na maundu mau alo kwenda mekiwe nthini wa budget ila yukite. Chakwa ni gukulia ila twamina birukia budget ta county assembly tuikulia executive kana office wa governor budget isu ika implement yawa nundu nitwithire tuibirukithia budget na withia maundu ala twekiye nthini wa budget na ala mwene nthi wenda mekwe mwaka kwenda ula ungi ukethia maundu asu ni maende na utiwa na itina maikwikwa na ithi twenda etha mwene nthini wa ciana sawiwe malelu akiwe hospitali budget twamina ubitukithia ukayo wakwa ni budget isu implementiwe nikenda withia mwene nthini wa kwata service ila ciailite kuyana na koti ulo ukuiva. Ona uyovo kwitwika kana ilovia timbeanu cia uthukumi na yu maundu ni matona etha memetangu o munango kumana na ndeto ila sivo cia kwithwa ve ilovia nini maundu ala mavata nimo manengetwe mwanya wa mbe kuthukumwa ni serikali ino ya kaunti ya Masaku. Kila kivo cha enenthi mamane ma kaunti ya Masaku mbesa ni nini ila si ikwatikanite na ti kaunti ya Masaku lakini ona serikali yonde na ti serikali yonde ya Kenya ona enthi yonde petwika alamesi uvo wa uchumi corona ni na affectie yani ni nanangie mabiashara kiwango kiyulu kitaone kitailaoneka yulu anthi yonde ko umbesa itekwo tula tunini twipo twailito tumiwanesa mavata ala twikiwa na tailito vitukania mavata nundu ve mavata na ve ivata ene nthi mande na utiwa nekulio nene kana usokoni munene wa mina na uvika yo maundu makianiwa itina wa kwithwa mawetawa na kwisilolu kana kukitwa ovanini ndongo ikivathukanyo siende na makulia ene nthi maumile kwa wingi na kuweta mavata ala methewa mayenda kenda matonye kumanya namo memathukuma kwanzia iva na indi ene nthi yumetelete kwa vinya kusomewa utumi wa ilovia kuma kwi serikali nene na serikali cia kaunti kana ila cia sub county mamanye undu maundu maithiwa maendeendeni wa budget kana utumi wa ilovia. Ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma sub county ya Matungulu ni tawa oni Mutisia. Na thini wa Vilingi ndonyo ni kana uthosia wa indo sokoni munene wa kambu ni watwaiwa muthenyani wa umunthi bala mwandiki witu wa Mauvoo Kennedy Mulinge utambukie sokoni usu na atumbanisia mathoa kivathukanio masindu sokoni usu. Soko wa kambu la we kauntini ya Makoni ni soko la winguma kisioniki kwa ui na uthosia wa indo siva ng'ombe mbui na malunga. Kila muthenya wa wathanthatu soko uthoka cia thosia maindo kuma ngaliko kivathukanyo siva mutha ila i kauntini ya Kitui kimana ya kaunti ya Kajiado Masongaleni ya kaunti ya Makueni Kinango ya Taita Taveta na Mwangulu ya Mombasa. Umunthi bwi muthenya wa wathanthatu ni ndambukie sokoni ukwatia mathoa maindo ila ciivikitu sokoni na ndinena na amwe matandithia maindo ni maweta kana biasala undu netha wi wakwa ila uyana nyona chuma kivitu nundu mathoa ni matheiye. Soko wa indo wa kambu munthi wetha winthi nundu tuina kwata thoi aingi nela kutea thoi aingi no mpaka ng'ombe cia thea thoa. Soko wa kambu munthi basala ndui musio nundu mathoa me mathuku. Ng'ombe nene nume ile na tesa 35,000 atewa kwa 50,000. Ng'ombe ya katikati kuma 35,000 mpaka 25,000 na wetho wa kasalu we 20,000. Thoa wa ng'ombe nenenga wathea kuma 30,000 mpaka 20,000 na yo ya katikati kuma 25,000 mpaka 18,000. Tuisisia thoa wa mboine kana mboinga kana moma yate wa 6,000 thoa wa nthenge wathea kuma 10,000 mpaka 8,000 na yo mbaika ya katikati yatewa kwa 4,000 na yo mbaika nini yatewa kwa 1,500.
tumala tunini na tutwateo kwa ngilile na maana 5 na wetho wandu umewathea kuma ngili 6 mpaka ngili 5. Oingi atandithiani maelesia maumo kivathokanyo lame utuma biasala u ukunika kisioni ki. Maumo ni vamwe na kitoo kingi kiwanzani ki cha indo. Kukosekana kwa kiwu cha indo na andu kutumia kiwanzani ki na ingi kumwa koti ona ila matanata kindu. Challenge ila twinacho baambingi ni betha kitoo nundu ng'ombe ni mbingi. Na yithi akanzu ndineta kiwu ni betha thina tela walija ng'ombe aku no tele ota uyumala ingi na umetie musi uyiwa wivi mbesa na yundu na atana ndwi na mbesa na umete musi ithi abuwe ona thina kumana na kuthana kwa kisio ki kitoo kingi ni kikusi yao kiwanzani ki na yuwito ni kwa serikali ya kaunti ya Makueni kwita kiu kiwanzani ki ni kana tandithimaka kuna biasala sio meani Otizi Makueni kuma na kwe kitoo kingi kwa ingo kula sia serikali ya kaunti kethe batoneka tena mbolika kiwanzani ki kwa cheke la kikitara tikiti to kiwu withie muthia yuma ukula wo ndeu kaona yuga ba akwatiwe mathina ma Mauvoo ba withie kale muyani kila kingi ni kiwu ki chindo ba kitho kio bo ng'ombe ligula cio ya imumu na kuina kiwu ng'ombe thisa ba indasa ukite zokweka no muno na yabika ba izo kitumisi obuthi bati na kiwu sangita ube kitoo kingi ukethia niti ukwata vumbila ila undu akwata asua kwa uti ukula kaunti tumakie kiwu with the at least tina kwata nikitoo muno na makua kungi nikana biasala wa maliu kivathokanyo mevo makovisi malu manyanya na kitungu sokoni hu ni wetha winde muno balatandithia matata kana ni kumana na mathoa kwitha meyulu. Last week kileti chama na kina umangilile na maana 5 umonde cha umangilile na maana 5 kina thea kitungu last week kina umangilina na maana 5 umonde cha uma still ngilina na maana 5 kina thea ikunia ya malu nayo ina umangilile na umonde ne ya umangilio mwe na maana 8 thoa wasiendo isu ndwe bandu na thea weyolo na twina challenge taithi andu ma biashara umonde twina ata muno twata twinetha tunata muno twata average na ye kivalua chomo ku convince customer okulingana na last week ondo tuneka kiu nicho challenge kila twakwata. Kennedy Mulinge, Vilingi ndonyo. Naendi ngewaisu ya Kennedy Mulinge ya Vilingi ndonyo niyo kutuvicha muthia wa Vilingi wa Mauvoo muthenyani wa umuthi ni muvea wi mwanya nundu wa kusakua kwendania na kwa ngiunengelelia Mauvoo otondu methi wa makitika ikonyoni inyasya nthi yitu ya Kenya. Ula wandethesia kwa liula kwanzia ya meko ni Sharon Dinda nyenita Faith MAKENZI wa Mutunga tukomana siongama saa 3:30 nthini wa Vilingi wa Mauvoo kwa oyu Tiwanesa.